بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari wasim biak mga limabay adlawan sa rayaw-rayaw bulan Ramadan. Insyaallah ta'ala magbing in pangadjian sing kita niyo, mabiya sing kain na tagna, kabiaksahan. Pamanga sila, amoy ni maalup katot taniyo waktu ini, dahil hauno-hauno na sila binayabayan na kabutang, kahula-hulaan, hula Arab, hula Islam, sampai napabukon amuin lam tatimutundan kato taniyo ha programa na to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Salam doa kaniyo. Demikian dahil sabi nyari imaalok kako ha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dahil ha pengajian sing kita, dahil ha mga wasiya sing pangu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi dahil ha آثار بيت النبي صلى الله عليه وسلم النجوى يحسن الأسرار والصدقة تحسن الأموال والإخلاص يحسن الأعمال والصدق يحسن الأقوال والمشورة تحسن الآراء. Biyete simpaho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pengajian amin sumud palaw man sing kabuhi na to labi-labi na in pakarajaan kabuhi anan dunya aun waktu mahinang parasababan ikaligap kato tanyo simparkala amoy in miya maksud na to kabuhi na to kabayaan sin Tuhan na Rabbul Alamin. Labi-labi na tuod, in maksud hanggang kita piyapanjariha supaya kita makapagtagipon kaniya. Aun waktu in dunya ini, amoy mahinang sabab, hikapagdang kato, at hikabutas taring hatiranan sin, amoy miyumuhot na to, matukmad to pagkabayaan sin Tuhan na Rabbul Alamin. Manjari rin ha mga pagpatumtum kato, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, diha amoy in baita niya ini, in kasigpitan atau in kabinsanaan halaw man sing gumi ini amuin mamumusya sin rahasia. Ano pagyan rahasia? Rahasia sin tiap-tiap manusia atau paparkala sin kamaksuran hangkan siya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Bagian long niya sarakka makamumusyasin alta. Sabi away sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sarakka dihi karagdag sin alta. Gaman tumaud. Sabab in pagsarakka inyan longta sunnah aun doon kaniya wajib amuna in zakat. Dia kita yan karena supaya mabista kato pag-ibadat. Ingkatan uno-uno, halawman na to ini, halawman sin dunya ini, uno-uno na, amin kauunahan na to, inyan musakhar, kato taniyo. Dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in asalan niya kaniya, way pamusog na to dunhan, siya nagbabaya. Kuno siya mahinang, kato, bang tahilabay doon ha aming kabayaan niya mahinang taibadat. Inalta kaniya. Bang siya lumabay ring hapagzakat, pagsarakka,
mahinang nakato. Imana niya, dihilan kita, tungbasan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan. Nabang muri, tunay rito hakawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang lukpas katan. In alta piagamanat kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabuko naman tinapasunta, yung paglag sin alta. Sa pambuk din ang mga hadis, beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in baita niya, man kanatid dunya hammahu, farrakallahu alaihi amrahu. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qad kutiba lah. Wa man kanatid dunya niyatahu, jama'allahu lahu amrahu. Jama'allahu lahu amrahu. Biyay tak doon hadis yan, banglam niya in kamaksura natawa, maksud sinambuk manusia, paglawak alta. Alam sinuni aman hajjad to, ulak palikon sin Allah subhanahu wa ta'ala in, ulo niya, pakarajaan niya. Waja'ala faqrahu bayna aynay. Hibutang sin Allah ta'ala in kamiskin doon haot sin dua mata niya. At niya, wayron aturun niya, bukon kaibukan niya katan. Naman tiniapas niya. Na, pulak balik na in, katan karajaan niya. Wayroon lang niya, sumampay ka niya, halaw man sin, dunya ini, halaw sin gumi ini, wat malengkan amurain asal kaya, susulat ka niya. At inimanan niya, amuin, kaya dar ka niya. Halaw tiyan pagitan niyo, sininak na to, aw na asal parsukuan na to. Dahil nga mga, rejeki. Jukup-jukupan na ito. Di mo nakakunahan. Magpuspusan, maglawag. Bihan. Na, banglaw niya in angan-angan mukarna. In niyat sin, ini jantung mo yaon. Bat karna, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amwat yung maksud mo, karna sin Tuhan Rabbul Alamin. Punon sin Allah ta'ala yung katang, pakarajaan kay mo, hiril kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In dunya ini, halaw minikatan, hiril kay mo. Waja'ala ghinahu fi qalbi. Hiwutang sin Allah ta'ala impagdaya roon halaw sin daghal mo. Sabab impagyanon pagdaya, bukon mataud sin. Impagyanon pagdaya, al-ghina, ghina nafs, amuin mamarahin na kayo yung katahan. Makakita kau alta mataod, wayra. Makakita kau wayroon dunhaon, uno na, wayra yan to. Sa mayta, nangangandol kau ha, kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan to. Na, wa atat hudunya wa hiya raqima. Bangbihan to inyat mukarna sin Allah subhanahu wa ta'ala, misan pa kauri mabaya, hilhil kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Itokbal kayo mo, misang kaurik mabaya. Aw niyan, mainu-inu kaw. Wala mo piyad tuyuan, sumampay kayo mo in, ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta. Sabab ini kau kapangandulan. Kapag amanatan. Sabab bang aun dumatong kayo mo, mabaya kau mahinang kayo mo. Kung no mahinang kayo mo, bang mo'y pamahagiin ni'mat. Bang mo isa-isahon, lupas kata. Ha? Tumtuman niyo. In alta. Deng hanikmat. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang mo pakayon pawaran mo sadya, way jumato kay mang sulag ununo. Pamimo tamungon, di ikapaglagi katan. Sabab, kawajiban mo mag suulukan imbaran mo sintamungon. Jukup-jukupan ito. Biha. Doon siya magkapaiddahan bang muri na mausal. Mahita. Kakunahan na sintahoy pagtrapo. Damit yan yung kaunon mo palang sintiyan mo, di magpaidda kayo mo.
Mahita, pagsud palawsin, gaunggang mo, bukon na kayo mo. Bukon na kayo mo. Isintag na po, septic tank. Amo na tintag na po magtuwi. Pagsud, sadya palawsin, gaunggang mo. Kanaon hambok din nga mga nakura sin hula timpo na kauna. Simukat tuwig. Lang niya kain niya ba kung tuwig ang kabaso? Mabaya minom, iuhaw. Diyahan mo ng kabaso tuwig. Pagduhal ka niya, yulinan niya ng baso, sung niya man, inumon, tagad kaulong niya, mga sumuna ako muna. Banglang niya, in ni'mat sin Allah Ta'ala, halon sin dunya, inamura ko maning hang kawaso tubig yan. Pila mo siya bayaran. Way na ni'mat do kay nga mura ko man ang kabaso tubig. Pila mo siya bayaran? Law niya tunga sin alta ko iban sin pamarinta ko kata. Sung niya man ibutang pasimod niya na isabtad na kaon na pangasubog kayo. Banglaw niya makasud ni ni'mat yan palom sintian mo. Ang pamabaya gumawa. Ang paisap ang tumampan kaniya. Supaya siya makagawa. Pila mo siya isang bayaran. Long niya hibayad ko na yung katan kawasa ko ibansin alta ko katan. Mahita. Pang mabaya gumawa inikmat yun pagwa. Huwag kabutangan niya. Nagpapanaw ko itong daan. Mabaya ko mangihi. Uno'y ninangon mo? Sa akaw malup paringding. Sabi ada kumambya na kita hayo. Bukod? Atawa, mabaya ko mang jamban. Uno'y hinangon mo, itong daan ka, yun ito katantan. Uno'y hinangon mo? Takaw yan. Ang pasuway siya makahuwa. Maanan niya, wayron halka niya. Bihan. Nasabi ito, suway na to hatihon marew, in parkala, mahal ka, ding hamahal ka. Amunin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala yaridihil kato. So, may ta. Al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Baita yan sin Ali radiyallahu ta'ala. In ilmu, amin jumaka kayo. Ampain alta, ikaw yung magjaga kaniya. Man, pirbidaan niya. Dabang muri jagahanin alta mo, kawaon sintauro kayo. Bukod? Ampay na ilmo, huwag makatakaw ka niya. Yari-alam sindaghal mo. Bihan. Ikaw isa pinjagahan niya. Bang ko makaharap na pabukon mo, patumtumon ko sin ilmo alam sindaghal mo. Rin ako makahinang sin, bukon marayaw. Diyadagahan ka magtumarin. So, yung pangatod mo sin dunya, ini Rome iban adlaw masawa. Pasal sin ilmo, yari-halaw. Ano yan? Naamo yadto in lingkat sin ini beta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law niya impagsarak ka mamarihara siya sin alta. Impagsarak ka mahinang parihara siya mahinang siya kay mo bang mo'y pagsarak kay alta. Biha. Wal ikhlas yuhassanul a'mal. In ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, jagahan niya in uno mo. Hinang mo. In ka-ikhlas, jumakasin hinang. Bihan. Maana niya bang siya ikhlas, way lupas. Labi luba na tuod, impagyanon ka-ikhlas, subay siya makadadwa rukun. Mahinang sabab, hikatay ma sinamal mo. In ka-ikhlas, subay siya, karna sin Allah Ta'ala, rimimikit halong sin jantong ta. Iwan, kimukugdan ha aturan sara. Piya, tarang simpamok na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingan niya rukun, rukno, kabul, al-amal. Rukun, hikatay ma sinamal. Ikhlas, wala, kimugdan ha aturan sara, di tayo maun. Kimugdan ha aturan sara, way ka-ikhlas, di tayo maun. Subay magkakadkarwa. Amo yan.
Na, uwas lang niya, as-sidqu yuhassanul aqwal. In pagsabunnal, ano yung pagsabunnal? Bidul kadib, sulangsin, puting. Nabangkaw mabuntul tao, aun na nag-ayad kay mo, iya-ayaran kaw sin, inamin uno mo. Amoy in, kabtangan mo katantan. Aun nag-aayad ka niya. Pasal sing ka sa bunnalan nito. Di ka magbisaro ang bukong bunnal. Bihan. Na, doon hayaon, aon siya bubutangan sin kasabunnalan. Haon mo yan? Daindi. Alam sindaghan. In sumunok kanilong niya, al-masyuratu tuhassanul ara. In pag maupatkat, pag isun maupatkat, amo yan in mag ipat sin amuin lapal kabtangan. Mapun. Sabab bukunin kita katantanta ka, ini pikilan sa rayaw-rayaw. Kakunahan mo bang ang pikilan mo, ipangasubong mo kay banan, bang manjari at tawari. Aun waktu marayaw kay mo, kanya bukun. In kita katan manusia, aun hadya ununya. Wapaddalna ba'dukum ala ba'd. Aun hadya kalabihan sin tiap-tiap manusia. Nakadiuring hambuk, kinambuk. Aun doon kaniya, wala doon kay mo. Mahita. Inyad to katantan, sunna sin Allah subhanahu wa ta'ala, supaya papaghambuukon in mga karayawan sin tiap-tiap hambuuk. Kuma kauron kaniya sin kapandayan niya, kuma siya kay mo sin kapandayan mo, hambuukon in dua kapandayan, malaggo in kapaindahan makawa. Biya din na matao. Bihan. Naamot din iaapasin kita, hakabuhit ta. Bukon in kataan, sibuin, dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun tiap-tiap hambuk din kato, nakalabaw in kanya ring sin, kay mo. Naman jari inyad to, subay mo kawaon din kanya. Subay sab siya kuma din kay mo sin doon kay mo, amin wala doon kanya. Biha. Aun kapandayan, pa kanya dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun doon, panday niya ha ilmo. Aun doon han, mapanday siya mga magbasa. Bukon sibu indayaw sin inisuara na to. Bukon ba? Sa inkakunahan na to, amuin tuyuan na to, patudyuhon na to, paamuin kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon kabeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yan na kaniyo. Al-mahiru bil Qur'an, ma'as saparatil kiramil barara. Imayngat mamasa sin Quran, mana niya kimukugdan, yaw nin tajwid, yaw nin katansin, makarid sin huruf, kimukugdan. Biya siya sa pantun ha, tumpukan sin mga malaikat. Maasa paratil kiram, al-barara. Walladhi yatata'ta, wa huwa alayhi syaqud, lahu ajran. Amin mga, law niya yatata'ta, pag yan yatata'ta, amin mag-uno. Magbugto-bugtuin uno niya. Bismillah. Sa tuyuan niya to, damin patudyuhon. Aun pa kaniya kaya karayawan dua. Bang niya tiyuyuan. Ya tata, ya papa lang si bahasa Arab. Kami mag ya. Sa sumagawa tuyuan niya to, pakugdanon. Dihilan pa siya pahala. Nabi adin ng kimukugdan nito. Habasahan. Labi-labi na to, bangka makapagawa sin makharid sin huruf, doon ha amin lugal niya. Di makawa sin kaiwanan huruf, insuko sinambuk huruf. Mapatarang mo pa kaniya. Nahipo na ka sin karayawan. Sabay ta, in karayawan, bi asri ang taliha. Inambuk karayawan, ano siya, lipatun maka, hangpo. Na, labang lipatun, di ka nahipo. In Quran, pila huruf? Ha? Kasi makaingat ka niya. Pila yung taod sin huruf? Sin Quran.
2,000,000 tunggatos tagkauhaan nga ibuhurop. Lipat ang maghangko. Aon kay mo katluan tag 2,000,200 nga ibu karayawan ding Allah subhanahu wa ta'ala. Nahabulan Ramadan. Biya din nintong bas. Misanin habukon bulan Ramadan, aon pabiyayta kato ila 700 dha'f. Nawang ila 700 dha'f. Pila siya? Aon kay mo katluan tag 4 bilyon karayawan. Bang mo natanggusing Quran na basa. Nabi din habulan Ramadan. Ang kanaando ayaw na to nalamuran silang in perkala na tuwing. Ha? Labi-labi na ayaw ka mag-story halom si masjid. Pangayon ko kani. Yung masjid bukon lokal pa, istoryahan. Biya ba ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato ni. Ya'ti 'alan nasi zamanun yaquduna al-masajid halakan halaka. La tujalisuhum dhikruhum ad-dunya. Dumatong daw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in zaman imano siya sumud palom si masjid nagtutumpok-tumpok. Halakan halaka. Bukong kabang ka mag-story, pila-pila rin taod doon. Dito hadto, rudruhaon. Iya ini. Yung pag-istorya no. Dunya. Perkara dunya. Unin lagi si Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tujalisuhum. Ayaw ka mo lumamod kanila, maglingkod-lingkod. Mahita, sabab wala timugdan hamaksud niyo. In masjid, lil ibadah. Imma lis-salah, wa imma lid-du'a, wa imma lidh-dhikr. Amuyan katani ni nang alam si masjid. Kita mag-story, kumuha kita rin di halaw. Pagwa. Magkakunahan tuod. Ayaw halaw masjid. Yan ang masjid. Makaan lis-sujud. Lugal pagsusujuran. Lugal pag-iibadatan. Kung biyasin pagngansin kamaasan tanakaw na, bukon masjid yung pagtag nila. Kaya taniwa ko no? Siya makaingat. Siya makaingat. Bukon masjid yung pagtag. Langgal. Hati niya paglalanggalan, pagbabakan. Doon sila maglanggal. Halugal yaon. Nabukon siya masjid. Masjid, lokal pagsusujuran pa Allah Ta'ala. Lokal pagtatag-ipunan pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ama ito. Na, doon kita mag-ibadat. Ang kanamang niyo kaingatan in Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mag-uno siya, mag-itikap siya. Nimiyat siya sumud palang masjid. Mag-ibadat sa jaway hinang luway. Laulon magsambahayang basa Quran. Laulon nagbabasa, timindog. Laulon timindog, magzikir. Pero kayong hinang. Beato. Mag-itikap siya. Inasal-asal kabiyaksan hiyang po adlaw kay napusan simulan Ramadan. Amin waktu na sintahon nawapat na siya, kawaan adlaw. Gaman piyataod niya ni adlawan. Nahakato kakitaan na to kana naman. Wallahu alam mga kalukal-lukalan singkam. Bulan Ramadan panagnaan sumud hipo im masjid. Baya-baya tumunga na inut-inut na tiyo-tiyo dakuman. Hakahinapusan akad kulang na tuod, nabalis ka. Sinyaon hakahinapusan ngayon malaggo waktu. Mahita, doon haon gumawa in Laylatul Qadar. Bang mukiog dan nag-iibadat kau ha waktu yaon, imma fis salat,
wa imma fi du'a, wa imma fi dhikr. Sabi mo matanto. Adakala nagsasambayang kau, amotin waktu sin Lailatul Qadar. Adakala nagdurwa kau atau nagdidikir kau, amotin waktu niya. Hangkan na yung mga salapus saleh, bangha, kahinapusan na sinangku adlaw, di na silahon magtuog. Bahagiun nila induman paunong kabahagi. Matuog tiyo-tiyo, magbalik din sa magbati, sampay diritso na sampay pasambahayang sugo. Bihan yan sila. Sa taing hinang nila, tarawih. Tarawih 5, paglapit adlaw tarawih ra. Damay ta, ingkalagkuan sin tarawih, doon dahawalan Ramadan, mahinang mo. Harugaing bulan, nang kau makapati sindom, ingan niya tahajud. Sabab sibo dain tahajud iwan sin tarawih, ingan niya karwarwa salatul lail. Sambahayang doom. In sambahayang doom, way limit. Way biyata kayo mo 8 karakat, kauhang karakat. Diin in kabayaan mo, hitindo. Salatul lail, matna. Sambahayang doom, 2 karakat. Ikarong karakat sumalam. Timindog nga isap ka. Sa kaino aun pa, uno mo, kusog mo, mambayang. Nasa hindi hapal mo rin ang mga Quran. Basahon mo, awak to, pila-pila rakat. Ay nakaw mag-itong. Kumya si mga kaiwanan yan. Basa sing Quran. Bang magatanggos na, markahan ng kids sing Quran. Katanggos na isap, mahinang pariya. Mahita. Ipakita mo biya na kita ba kayong taon na sin na nakatanggos sa Quran, nakapila na ba niya, yan dyan yung sulat Quran. Di na, kaya nga tandasin Allah Ta'ala bang pila. Nakapila ka o timamat. Di na kakunahan mo mag-itong, simbaran mo. Aon da asal, piyang hanglaan sin Allah Ta'ala, magsusulat sin ang Malta. Ha? Yaon asal, magsulat sin marayaw iwan sin mangi. Namon to. So, biya na sinagi, ayaw kita umapas sin dunya. Bata mo ating kabukaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kabukaan ko kayo niyo, bang maukab na kanyo in sumping sin dunya. Zahratud dunya, bang maukab kanyo, imibog na kamo sin sumping sin dunya. Ukab na bihaon. Kan nakita niyo yung kahalan si Mano siya bihaon. Sampay pag-agama, guyuron na sintaw katan pakain-pakain. Guyuron na pakatabo-tabuan. Kauno-uno na sadya. In sarang-sarang dahon palaw sin lugal pag-iibadatan. Bukod dahon pakain-pakain. Ha? Nakakita na kamo yan? Unang di matuhiyaw. Inang puunan sing kaibanan inagama. Tumtuman niyo. Pagkabuhianan kamu sarta sin agaman niyo, ayaw niyo hinangain agaman niyo kabuhianan. Ta'allamul Quran wa 'allimuhun nas wa la ta'kul bih. Pag maingat kamu sing Quran, iban bang niyo kaingatan na, panghindok kamu. Ayaw niyo hinang nga kabuhianan. Sa magkabuhianan, kau iban sin, agama mo. Lahat kau sin, mausaha mo. Dukain. Bihan. Matao din daan sumud ka to. Daon, waktu mainino sa ka. In kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, dirihilan niya haipon niya, miya makada kabayan niya, dumatong na sadyain kataan, misan, kawala naglawan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ,
Maana niya, hinangon mo dyan di akan sinallahu ta'ala. Layuan mo yung piyanglangan niya, aw naasal. Janji sinallahu ta'ala hiril kayo mo. Dumatong yan. Di sana kasusah. Nakakita na ka mamano siya, lisuan. Lisuan. Di maghinang. Sa akin makaunda to, makatuhang karumang kaadlong. Bukod? Aun anak, lisuan, daakon muri da maraak, katantan. Sa akang mabot yung pangangaon, to, kada na korang, kumaon na kita niya. Bukong ka? Nah, Masya Allah. Yan dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabing kabuhian ng dunya ini, siwo ing kafir iwan muslim. Ukab pakatan. Nayaw ko umapas kanila, hawak kong muslim, mahita. Mahita sila nakatao din alta din kato. Sababing kanila halal katan. Kapangatod nila. Ing kato aun, tubtubang. Aun hialal, aun hiaram. Bukon? Ing kanila way, bisan inhinang niya on katantan, haram. Kaagamata. Haram dah parinta, sulangon nilara. Mangkana pasalsin alta. Mahita. Biyan na simbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ja'ala faqrahu baina aynay. Ibutang ing kamiskin haot sin dua mata niya. Ibog kataan sim mata. Karena sambil Quran mahamulyanak lang. Wala ta'du aynak ila ma matta'na bih. Ayaw mo parulakay matamu. Hamang nga tao karihilan sin Allah ta'ala nikmat. Imibog kaw kanila, sukat na sila dayahan. Di. In pagdaya yariri. Al-ghina, ghina nafs. Laysa al-ghina kathratul arab. Walakin al-ghina, ghina nafs. Indayahan yari. Amin di ka magpuhong. Tiyo-tiyo, alhamdulillah. Mataod, alhamdulillah. Masya Allah. Amat tindayahan. Naay mo lang niya paruk lakay mata mo. Kaya nga taman yung pagyan ng paruk lakon, amin ni atum mo biyang makakita sin taurayhan, biya nakaunuha. Ayaw yan. Inyan kataan dumatong. Karena kapata pa niyo, ama misanin lokal ini. Nagtag na kita niyo ini. Masya Allah. Hindi mabista ako. Nasa tanah kamo. Alhamdulillah. Mahita. Imbudget bukon kan siyo tao. Yan to, in nagbubutang simbudget. Siya in nagbabaya. Mabaya siya patalo si bandi, siyara. Mabaya siya dihilan. Ipagtalos ka niya, siyara. Hilabay hadjakan siyo. Intao sumukat. Mabaya magaman. Apa yan na siya? Pagpintay. Uno yung nikatabang naman. Nalong kita na ka bang uno yung kabayan. Nalong niya na, kako na yung pinta. Kako na yung pinta, sambil tao magpinta, kako na. Wala na kita nahusak. Masya Allah. Wala siyukat, baran nila. May dayat to. Tiagbak sin Allah ta'ala palawang sindaghal niya, imbaya, magamal. Alhamdulillah. Namo yan. Insyaallah ta'ala man in pagkaradyaan na to ini, makawaan na to in kawayan na to. Iba nambuk pa ngayon ko kaniyo, inalta ini, lugal ini, bukon kako. Allah ta'ala yung tagda po kaniyo. Indag-budget kaniya Allah ta'ala. Misan imbaran ko ini kaniyara. Way kaya lamod kurihang sulak ununo. Nagpasampay hadyasin amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naiwan ka mo magayad kaniya supaya sambil anak kapo niyo hasusungon makapakay kaniya ini. Makausal kaniya. Mamadyan din pangayon ko kaniya. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ebot natin ba? Time bang?